Amen and amen. Amen. Let's start with the hymn 43 in our Anglican hymn books, hymn 43. Umingasemnyango Jesu uyanqonqotha kuwo unqonqotha ngezwi lakho osimemeza ngalo Jesu zonke izinhliziyo zingumnyango lowo umikhona usibiza size sikuvulele masivume silalele sinake izwi lakho thinta izinhliziyo zethu zenze zikwamukele ukuvuma nokuvula singakuphiwa nguwe siyacela amandla Nkosi okuvula ungene. Amen. We pray in the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Once again, dear Lord, we come before you this morning. We give you thanks and praise, O Lord, for the wonderful gift of life. Lord God Almighty, it is a gift that is so valuable. No one can buy it, no one can borrow it, but it comes freely from you, O God, who has given us this life and you have made us for your own, O God, so to worship you and to praise your holy name. We rededicate ourselves, O Lord, this morning unto you, and we rededicate this day unto you. Whatever activities that are going to be carried on this day, we come before you, Lord Jesus Christ, and we beseech you, Lord, to give us the strength to carry on the duties of the day with a joyful heart. This we pray in Jesus' mighty name, as we do not forget to pray for those who are in prison and for those who are lying down in hospital and in their various places whereby life is giving them a big challenge. But Lord Jesus, we bring them before you and we beseech you, Lord, to stretch out your hand and touch them so that they may be restored to life and praise your holy name. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. We have come together as the family of God in our Father's presence to offer him praise and thanksgiving, to hear and receive his holy word, to bring before him the needs of the world, to ask his forgiveness of our sins, and to seek his grace, that through his Son Jesus Christ we may give ourselves into his service. The heavens declares the glory of God. Let us worship and praise him. Lord, open our lips that we may glorify and praise your name. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Let us call to mind and confess our sins. Almighty God, our Heavenly Father, in penitence we confess that we have sinned against you through our own fault, in thought, word, and deed, and in what we have left undone. For the sake of your Son, Christ our Lord, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Almighty God, have mercy on us, pardon our sins, and keep us in eternal life, through Jesus Christ our Lord. Amen. This morning we are going to start with the Psalms. We are going to read Psalm number 7 and Psalm number 8. There are two Psalms that are appointed for this morning prayer. Psalm number 7 and Psalm number 8. Yebo simakathe nkulunkulu wami, sengiphephele kuwe. Ngisindise ungiphephise kubo bonke labangidingelako.
ude umphefumulo wami bangawutsabtsabuli njengamabhubesi latsabtsabula kubete nalongalamula. Simakatse uNkulunkulu wami, nangabe ngikwentile lokho, nangabe kukhona lokubi etandleni tami, nangiphindisele ngalokubi kumngani wami, nome ngaphanga sitha sami ngaphandle kwesono, nakunjalo ke sitha sami asingidingele size singibambe, siqoba-qobe emhlabathini impilo yami, luthumo lwami luphelele eluthulwini. Simakatse, sukuma ngentukuthelo yakho, vuka ungimele elulakeni lwetitsatamu. Nkulunkulu wami, vuka ungiside. Nguwe wedwa lonesehlulelo lesimsulwa. Inhlangano yetive ayisonzele ikuhaqe, bese uyayibusa usesihlalweni sakho sebukhosi. Simakatse, bese uyayibusa usesihlalweni sakho sebukhosi. Simakatse, akehlulele tive. Simakatse, ngehlulele ngekulunga kwami, uhlole nebuqotho bami, ncanza bubi balababi, wakhe lolungile. Nqanda bubi balababi, wakhe lolungile, ngobe nguwe Nkulunkulu wekulunga, lohlola tingqondo netinhlitiyo. Nkulunkulu usihlangu sethu, yena usindisa labaqotho ngenhlitiyo. Nkulunkulu ungumehluleli lolungile, yena unguNkulunkulu lophambana nebubi onke emalanga. Nangabe umuntu angaphendvuki, Nkulunkulu ulola inkemba yakhe, ayinsalele kunemba, ayisolele kunemba ngebujoki bakhe. Ulungisa tikhali takhe letinebutsi, ente imicibisholo yakhe ivutse umlilo. Asubuke nje ukuthi lo mubi unemelo webubi, wemitha kuganga adale emanga. Umba umgodzi wekwolokushisela labanye, bese kwolokoshela yena kulomgodzi lawempile. Kuganga kwakhe kubuyela enhloko yakhe, buhlophoyi bakhe behlele ebuntini lakhe. Simakatse, ngiyakumbonga ngekulunga kwakhe, ngihlabelele ngekudumisa ligama laSimakatse losethi kwako konke. Maye Simakatse, Nkosi yethu, ligama lakho liyababateka emhlabeni wonke. Wena ubekela udumo lwebukhosi bakho ngetulu kwemazulu. Indumiso yemandla akho uyibeke emlonyeni yetinswane neyebantwana. Lokho ukwentele kutibinzisa titsatakho nalabamelene nawe. Nangibuka etulu esibhakabhakeni sakho, ngibona umsebenzi wetandla takho, inyanga netinkanyeti lotimisile ngithi, pho umuntu abeyini-ke kutsi ungatsimate umkhumbule, nendvodzana yemuntu beyini-ke kutsi ungatsimate uyinakekele. Nokho umente waqishe wabanga ngawe Nkulunkulu, wamethwesa umqhele webukhosi neludumo. Umenta abuse eti kwemisebenzi yetandla takho, konke wakubeka ngaphansi kwetinyawo takhe. Tonke timvu netinkomo, yebo netilwane tesiganga, tinyoni letindizako netinhlanti telwandle, nako konke nato tonke tidalwa taselwandle. Maye Simakatse, Nkosi yethu, ligama lakho liyababateka emhlabeni wonke. Akuthunyiswe uyise nendvodzana namalo ingcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude benini nanini. Amen. The first scripture reading is written in the book of the prophet Amos, chapter 3. We are reading from verse 1 to 11. Amos chapter 3, we are reading from verse 1 to 11.
lalelani nanka emavi lashiwo nguSimakathe ngani anisola nine sive sema-Israyeli umelana nawo wonke umndeni lawukhipha eGibhithe uthi ngimi kuphela lenginikhethile emkhathini wato tonke tive temhlaba ngakho ke ngitanijezisa ngenxa yato tonke tono tenu bantu lababili bangahambisana yini kanye kanye bangakavumelani libhubesi liyabhodla yini ehlathini lingakabambi inyamatana libhubesi lelincane lona liyahonga yini endzaweni yalo lingakabambi lutho inyoni iyawela yini elugibeni loluphansi emhlabathini kungekho leyethiwe ngako soqhaka umane atisukele yini phansi azube kungekho lutho lolumthintile nakukhala impalampala edolobheni abathuthumeli yini bantu inhlekelele iyalehlela yini lidolobha ingakathunyelwa nguSimakathe ngempela inkosi Simakathe kude lekwentako ingakayembuli inhloso yayo etinqekweni tayo baprofeti nakubhodla libhubesi ngubani longahle angesabi inkosi Simakathe seyikhulumile ngubani longahlala angaprofeti memetelani etigodlweni tase-Ashdodi nasetigodlweni taseGibhithe nithi buthanani ndzawonye etindzabeni taseSamariya bonani umsindvo lomkhulu losemkhatsini wayo kanye nekucindzetelwa lokukuyo Simakathe uthi abati ukuthi bangakwenta njani lokulungile labo lababuthise budlova nempango etigodlweni tabo ngaleso sizathu naku lokushiwo inkosi Simakathe ithi sitha siyawulidungeleta live sibhidlite tonke tinqaba tenu siphange netigodlo tenu siphela lapha sifundo seqala sifundo sesibili siphuma eTestamenteni lelisha sibhaliwe encwadini ye-Apostle Peter chapter 2 Peter chapter 1 verse 12 to 21 ngakho ke sonke sikhathi ngiyawube ngiloko nginikhumbuda ngaleto tintfo noma senidadi nje nihleti niqinile kuleli qiniso nihleti niqinile kuleli qiniso leseni lemukele ngikubona kufanele yingqi ngisekhona kulomtimba kwekuthi nginivusetele ngekunikhumbuda ngobe ngiyati kutsi masinyane nje ngitawushiya lomhlaba njengaloku inkosi yethu Jesu Kristu yangitshela kepha kwenta lisu lekuthi nisale nitikhumbula letintfo ngazo sonke isikhathi noma ngingasekho empeleni sasingalandzeli tinganekwane tebuqili ngesikhathi sinatisa emandla nekufika kwenkosi yethu Jesu Kristu kodwa sasingulabo labawabona emandla ebukhosi bakhe mhlazana emukela ludumo nenkatimulo kuNkulunkulu uyise sasikhona thine waphuma livi enkatimlweni yebukhosi lathi
lo uyindvodana yami lethandzekako lengitfokodako ngayo. Thine zasinaye entsabeni lengcwele. Nakuvakala lelivi liphuma ezulwini, saliva ngetethu tindlebe. Ngaleyo ndlela livi lesiprofeto laqiniswa kangcono kithi. Nani nitawube nente kahle nanililalele naliva lakhanya njengesibane lesikhanya ebumnyameni, kuze kube ngusenzatsakusa nenkanyeti yekusa ibonakale etinhlitweni tenu. Ngetulo kwako konke nifanele niqondisise kahle ukuthi kude siprofeto sembhalo lesingachasiswa ngumuntu ngekwakhe kuqonza. Kude siprofeto lesake seda ngentsandvo yemuntu, kodwa abantu bakhuluma lokhu kwaNkulunkulu baqhutshwa ngumoya longcwele. Siphela lapha sifundo sesibili. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, we thank you for feeding us with this holy mystery of your word that inspire us, Lord, with the breath of God, because we have read from the letters written by St. Paul to Timothy that these scriptures are breathed by God himself. Like God, he breathed in my nostrils in the beginning, or in the creation. When God created the first man, Adam, he was like a dead body. But after, Lord, we have breathed the breath of life. It became, or that body became, a living being. Your word, oh God, is living because you have put in it the breath of life. Your word, oh Lord, inspire us with that life because it has been breathed by you, oh God. My God and my Father, I'm now full of life, and all those who have listened to your word, they have put more life in their lives. Oh my God and my Father, sisite Nkosi singasuki kuwe, singasuki kuwe Nkosi, ngoba uma sihleli kuwe Nkosi sinetethembiso letimeti ligugu laphakade. Babe wethu lona amandla onke, siyabonga ukuthi Nkosi Jesu ngekuta kwakho emhlabeni wawuzogqwalisa imibhalo yonke lebeyikhuluma ngawe. Namhlanje uNkulunkulu wethu lona amandla onke sikukhonta sijabula kuwe ngoba Nkosi kugqwalisekile konke Nkosi lo adawusentela kona emhlabeni ngokusifela esiphambanweni. Usente sibe ngemalungisa akho, silungelane nawe. Babe siyathandaza ke Nkosi kulomzuzu lo singena kuwo Nkosi Jesu. Babe wethu lona amandla onke sithi Nkosi sisite ke uNkulunkulu wethu lona amandla onke sisakhumbula kufa nekuvuka kwakho Nkosi. It is this time, my God and my Father, a time of rest and consolation for us. And there is coming a time of judgment whereby all those who have been washed and born again by the blood of Jesus Christ, it will be the day of the total salvation, because we were saved, we are being saved, and we will be saved. Lord Jesus, we thank you that our salvation is going to be completed when you come the second time. But Lord, for those who continue to deny you, their condemnation will be upon them. Therefore, we pray, oh God, that let them run away from such a condemnation and welcome Christ Jesus, the one who brings us life in abundance. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Siyabonga kakhulu bangcwele. Sitawuthi nje sijike emakethe kafishane sibese siyabuya. Sithi ncwam lokudla lokhu kudla kwasemoyeni, kudla lokuphilisako, kudla lokuletha injabulo, kudla lokuhlumelelisako. So ke ngiyacela mntana sekhaya ukuthi ubuye kanye nami
ngidawubuya masinyane sitawuthi khotha lokudla lokungibona athi Jesu umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngawo onke emavi laphuma emlonyeni waNkulunkulu umuntu uyawuphila ngawo. Ngiyacela ke mzalwane wami ukuthi wente njalo uthi lungiselele ukuthi ngifuna kuphila lokuphelele nalokuqwele. Amen and amen. Mawubonge njalo Jesu. Hallelujah, hallelujah.